Meğerin biyiciler doğu boşlap biret, anlıktan doğanlar kadıraf kolçu okumaslar. Meğerin biyiciler doğu almaslardan. Ana, kadıraf kolçu okumaslar. Meğerin biyiciler doğu kolçu okumaslar doğanlar. Hani hürmetli doğanlar, bugünkü toyunuzu başlayız. Toyunuzu başlardan burada özünüz için bir manaylarda götürüp bir alakan çağırıp kol çağılalım. Ana kol çağılalım, toy başlandı. Adırak kol çağılalım. Oturayım işte. Assalamu alaikum. Kutmandı geçinizler meyen ayın mercana mırsalar, atalar abalar. Bugün gengi yaştan saltanatlı toyun eğilinin kadırlı. Jalpınızlar, salamatsızlar var. Bir kol çağırmamızlar doğanlar, salamatsızlar var. Toyumuz geç başladı doğanlar. Men azı 2 yaş bolsa da tuturat. Mümkün bolsa yaş qarısına qarabay bardırız orduzdan jengil turalar. Alaqandarday bastan kızı çabuk 2 yaşlı madaniyattan mıқты hizmetkeri İminova Çaçke işgözden qoştorsunda tozalalım. Ana kol çav bolar.
Екі жашқа чачке жеңгемізге атыра қол шақырыңыздар. Рахмат. Екі жаш рахмат орналауыз. Сәлемет оғандар, бардыңыз мен жаңа көңіліңіздер тұрыңыздар. Тойдың башында мен белекменен бардыңыздарға белек берген әрекет қыламын. Оң тарап, сол тарап. Geçiretler mikrofondan. Biraz bir güç. Bir güç, biraz bir güç. Rahmat. Әлі doğanlar, biraz keşirim sürayız. Günü ömende емес, günü doğanlar mına aparaturada, Қытайларда günü doğanlar bizde емес, günü. Andықтан doğanlar toydың başında men belek beren, bardыңыздарға belek bergen әрекет қылам. Оң жақ, сол жаққа бөлініп тұрабыз. Сол жақ командасы біз Келдібек командасы олауыз, ал эми оң жақ біз Айназик командасы олауыз. Азыр мен Айназик командасы барбыз дегенде Ызы чығылып қол чабабыз, кем қатыру қол чапса белек менен сыйланат. Қана оң жақ командасы. Түркі бұла? Топ көйнектен ежем ой шашыл ішкен соң. Айназик командасы дегенден қол чабабыз. Оң жақ командасы. 1-2-3 Айназик командасы малайғанды! Rahmat. Еме, сол жақ сіздер чауып атқанда Келдібек командасы отырып алып içinden деді да. Азыр. Сол жақ командасы, Келдібек командасы бармыз дегенде бардығыз ордыңыздан тұрабыздарда, бардығыз қиындырған бойынша бардығыз сыртқа шығып кетіп қалабыз. Тамаша. Ордыңыздан тұрып, ішіңізден шығылады. Қана, Келдібек командасы малайғанды! Yaşına qarabay ordan turib sal-dal savraydi. Rahmat doğada, mana gel. Bugungi to'y usti ofitsial turda ochib berish uchun biz bu yoqqa to'y egalarini, to'y boshchilarini, xudo-xudoylarni so'zga chaqiralar. Bugungi to'yda ochib bersin doğanlarim. Aniqdan Kelbek Mirzaning atasi to'yisi Mamat Ali ağa usti, apasi Qayrin Seychkevich chaqiralar. Yana shunday ele Ayçıra gelişken gelini Saynasik'ten atası Kuda suyuna gana Canım şalayla apası Gülsar edegen. Kana toylar Kuda beyler gelin serara. İyi yana. Masrafın kudretli çuvalde İki yaşlı tabıştırgan yürübü Asıl onun toyusuydu adi Utku olsun iki yaşlı toyları Toyusuydu eli Şarap kastı Bardığımızlar, көңіл бұрыстар.
Бүгүнкү тойду ачып бериш үчүн мен бул жака кудагайларды, той ээлерин, той башчыларын чакырдым. Тойдун башында той ээлерине орустар айтмакчы бир от души кол чаап коюлчу. Той ээлери рахмат. Бүгүнкү тойду ачып бериш үчүн туугандар, Келбек мырзанын атасы той ээси Маматали агабыздан бүгүнкү тойду ачып бериш үчүн бардыгыбыз көңүл буралы тынчыраак отуруп сөзүн алалы. Assalamu alaikum hurmatli konuklar. Hoş geldiniz. Günah oğlumun, gelimin, ümrünün akboyuna yoğurup gelmemizdeki rahmet. Sizlerin bağırdığınızlarla Allah Teala'dan telepir eylem. Şundan uzun ömür, çetin vakit ve gelecekte bahtlı olup bugün kızların hürmetini sizlerin görüp alganlar beni tegarıp gözlerim maktatlarım olsa yetkili Allah kamipatını ekelediğine Allah Teala kılan versin. Şunday kızlarınızdan maksatka yeteversin. Gelecekte bahtlı olsun. Kızlar ateşlesin, kaynana kaynatasın. Öz yatasında öz edesinde sıylagan insanlar var olsun. Hoş geldiniz. Keyingi sözün кезеги Еленебиз Айназиктин атасы Кудабыз Сүйүн агадан бүгүнкү тойду ачып бериш үчүн сөзүн алат. Hoş gelmişler toyga. Öyle toygalarda makbul olun var yerine bakıp açıyor işte hem de aynı yaptıkları silahını başlarını böyle maksatlarına getirip salavatı vakti vallahi artık bu kadınımızı kilitleştirdik. Эми көңүлүңүздөрдү буруңуздар туугандар. Той ээлери чыгып сүйлөп атканда ким той ээлерине катуура кол чаап отурса, ошол кол чапкан инсандын үйүндө ушундай тойлор, майрамдар көп болсун деп ниет кылалы. Ким кол чапса анан ким кол чаппай мага баары деп бул деп отургандар ошол тойго бара берип расхат кылып кетсин дейт. Той ээлер бир катуура кол чаап коюңуздар гана. Гүлсареже, мен болгон окуяны айтып берем. Иле бербеңиз, а? Илгери өткөн заманда бир араб кызын турмушка узатат экен. Турмушка узатып, апасы кызына айтат экен: "Кызым, бүгүндөн баштап сен башка үйдөсүң. Бүгүндөн баштап сен турмуш курган экенде бататасың кызым. Барган жериңе бак таптың. Таңда туруп нур тоскун. Куттуу үйгө кут коштуң кызым. Бирок кызым, мен сенен бир нерсени сурайынчы. Бүгүндөн баштап сен бизге да күйөөсүңбү? Же эми болду? Ушуларга эле күйөөсүңбү?" Десе кыз айтып тур: "Апа, бүгүндөн баштап мен ушуларга күйөөмүн. Ушулардын тарабында алышамын. Ушуларга багынамын. Ушуларга жагынамын. Ушуларга жагыныш үчүн таңда туруп нур тосом. Куттуу үйгө кут кошом. Ниетим ак жол той келе болом апа. Сиздерге күйбөйм, ушуларга күйөм" десе апасы ыйлап деже. Ай кызым, кайсыл бетиңен үч сөз айттым. Кайсыл бетиңен кайын журттун алдында сөз айттың кызым. Акыры мен сени 9 ишти көтөрдүм эле го. Жөтөн соң чогуу жөтөнгөм эле го. Десе кыз айтып тур: "Апа, ооба апа, окуттуңуз, чогуттуңуз. Бир колуңуз менен бешик терметтиңиз, бир колуңуз менен дүйнө терметтиңиз. Siz meni apa 18 ele jıl baktınız. Emi men moğlarga bor morodat. Bular meni ömür boyu bağatteptir dedi. Ilayım ömür boyu oşo uydan çıkpay kalıp. Oşol uydan önü ösüp kogörüp balalı, çakalı nevreli oldu. Kol çağılar söz kudagıyda olsun. Hurmatlı mehmanlar, hoş geldinizler. Bugünkü öykü yaşların üylönü, toyu, kut olsun, baktulu olsun, ardayım iki jakты teң sıylagan, jaşı jaşlardan olsun.
алтын мал бассын. Бактылуу болуп, ар дайым ата-энени тегизде жашагыла. Бактылуу болгула. Кол чапыңыздар. Эми көңіл құрбасаңыздар болбайт туғандар. Себебі менің жанымда Келдібек Мырзаның апасы Кайрин Сейжем жанында тұрады. Адашпасам туғандар, адашпасам. Менің жанымда бүгінгі тойдың көздері тұрады. Шынында өле көздері оқшайса елдер қол шабырды бапа. Ана, көрінісі. Апа, мына тойға келген қонақтарға қайырлайын. Тарелка менен вилкадан қолы бош болған болса, мынау қол шаулар именно сізге арналады, апа. Мен Кайрин Сейжеме сөз беруден алдын 3 суроо менен кайрылам. Эжем жооп берип жатканда баардыгы өз кол чаап туралды тугандар. Биринчи суроо. Кайрин Сейжем мына келиниңиз Айназикти келиним эмес кызым дегени ушунча элдин көзүнчө даярсызбы? Даярмын. Кол чаалар. Экинчи суроо. Ушул кызыңыз даамдуу тамактарды жасап берсе, ошол тамакты жегени даярсызбы? Даярмын. Кол чаалар. Акыркы суроо. Ушул кызыңыз анча-мынча 1, 2, 3 чейин уктап калса кечирген даярсызбы? Даярмын. Айназик, көрдүңбү, бияны сүйлөшүп койдум. Эртеңден баштап смело ukтай бересиң. Тамаша. Апа, мына бүгүн үйүңүзгө келин алып, кубанычыңыз койдуңузга батпай сүйүнүп отурасыз. Келин ошол үй барганда эле багынып, батынып, жагынып кете албайт, апа. Эгер келиниңиз эп болуп ыйлаган болсо сурот боласыз. Эгер келиниңиз адашып кетип уктап калган болсо, кайнатага билгизбей ойготуп аласыз. Буну мен айтайын дегеним, кызды сизге тапшырдык, катырып каймак кылып алыңыз, бышырып быштак кылып алыңыз, апа. Урматтуу алыс жакындан келген туугандар. Бүгүн мына балам Келдибек, кызым Айназиктин үйлөнүп өтпөсүндө отуруп келебиз. Аларга чынден зорлук, иштерине ийгилик, келечекте жакшы бактылуу үй бүлөлөрдөн болсун. Ата-энесин сыйлаган, кайындоостун сыйлаган жакшы жаштардан болсун. Алдын бала бассын, аркасын мал бассын. Ушу элдин аркасы алды болбой, ортосу болуп жакшы. Şu komşuluk gelinlerim değil, komşu gelinlerim değil, gelin bolsa ağa boldu. Rahmat, hoş geldiniz. Sağ dilek oldu. Sizin komandanız o şerde okşaydı. Hayır doğanlar, Kırgızımda bir жақшы kep var doğanlar. Eki kuda жақшы olsa, ортосынан жорго каттайды экен. Ал эми эки куда жаман болсо, бири-бирине зорго каттайды экен. Ортоңуздардан жорго каттаган, көз тийбеген, кирне кирбеген кудагайлардан болуңуздар. Мына элдин көзүнчө, эки жаштын көзүнчө бир тууганча кучакташып, түштүктөр айтмакчы бир мәз саралыңыздар биз кол жаап туралы. Құда рахмат. Эки жаш сиздер отуруп бериңиздер, рахмат. Келиңиздер. Эми тойдун эң кызык жерине келди. Тойдун эң сонун жери ушул жер болот, ата. Башкы көч каяка барса аягы ошол жака барат дейт. Ниет кылгансыздар, уулуңардын кызыңардын тоюнда тоюн ачып бересиздер. Мына ниетиңиздерге жеттиңиздер эми. Эми бүгүнкү тойдо ата bir ortalığı bir çanıtıp veriniz. Evet. Gelgen konaklar sizlere akşa kıstırın. Kuda bir bayrağa gitti.
рахмат. Мына құда-құдайларға шығып, қоштаған инсандарға рахмат. Ақша қыстырғандарға рахмат. Анан 200 сомға майда таппай сыртқа шығып кеткендерге да рахмат туғандар. Рахмат, тойлар, болды ему. Орын алыңыздар. Жамата орын алыңыз, орталықты бошатыңыздар. Құда-құдайлар, рахмат сіздерге. Ана емес, сыйны орныңыздан орын алалы туғандар. Рахмат. Ана туғандар еме алдыңыздарға қойылған тағамдардан алыңыздар. Тамаңыздар татты болсын елдағы. Мен бүгінгі 2 жаштан тойын құттықтап, көптеген эстрада ұршылары, бийчилери, жана ошондой эле акын агаларыбыз келип отурат тугандар. Өтө таланттуу менин агайым тугандар. Устатым десем деле жаңылышпайм. Атыра кол чалтыбыз болуңуздар. Алдыңыздарга 2 жашты куттуктап, Идрис акын агабызды тозолалы. Болушалар. Kırvaytan salamdı, bugün Kırgız çegelim amandı. Desem hiç kim kol çapay, uyattılığı adamdı. Halda kuvadı aydan salamdı, bütün Kırgız elim amandı. Desem 8 özü kol çaptı, düşünüp benden avaldı. Anda maqtanıp aytam salamdım ama tuvalin atamdı sıylagandar amanbı. Kuday vergen belegin toygap gelip çoğultup çiğnagandar amanbı. İşken atsın oyun dep, kutlu olsun toyun dep. Toy etine katurak kana kolumdu çapsam camanbı. Halda tatlı bir olsun tamağın, angıça kulağın salıp tındağın akın bir aytkan camağın. Bugünkü toydun özgöçü sultanıp girip samadım. Altınday olgun balasın, gözünün ağı karasın. Üylü vatkan gimözü, in aldından karaçı, baktılı ol dep balasın. Süylü vatkan gimözü, bir top kocası varsa da yaş baladay arcanga cağım duğ eken münözü. Mama tuvali buladam azamat hatırlardım bir özü. Karaçı kuvanıp bugün capkan bir, aldığa kadam atlasa tügüm bugün dastan bir. Altınday olgun atamdı, kuvatlamamı bilgenmin. Uşunday olgun atama, gönlümdü vergenmin. Eskiden berin atama, söz vermedin vergenmin. Alan gelin sebebin, açıklamaydı beremin. Oy tügüm bugün ırımda, dastan kişi turmaydı. Aldı göstoy adamın, akkan kişi turmaydı. Bolgosu kolumda çetken uçun bir koluzumdu bir geste çapkan kişi turmaydı. Oşunduktan gelgele, bar bolu eldim baktına, tapmasın atan mungaydı. Uluğan urmat demaytkan, makalından aylanam. Casanıp yiğit gel aytkan, kaçmışım dep kapkara, çapanından aylanam. Perişteler oynagan, sakalından aylanam. Atam beri geliyordu, oy tosu alıp bir dostum, mişayt kılıp geliyordu. Aylanayın can dostum, mişayt maga kılmaydı. Atamdı beri veriyor koy, aylanayın can atam canıma yakın gele koy. Buğulun öyle bunatam, simele basışları dele koy. Aylanayın atakın, kaşım şundu giyiv alıp, aldı göstey alıp, gülüm göstey yok kapsız. Ooo, altınım atam dep kaldı. Oy altınım atam dep kaldı, kaşım şimdi giyiv alıp, atı gülüm güm okşaysız. Balanız emes sizden kıçırav alıp casanım üylüm güm okşaysız. Hansıda, on maqtanıp aytam çarıya, okkulacasın karıya. Oy büyük bir çıksın doğuşum, mendey olgun balaga
çerti vırdap jürgünde uşul adam bir jılı uşul çap bergen gomuzum mına gomuzumuza tayrap alıp keldim koluma oy elterden yekirden altın gomuz tele berüsün 2015 yılında elterden getirgen oşundumuna katışkan jarım finalga jetkende jumuşlarım köp bolup finalga gelbey kalganda atamdın gönlün açışkan aylanıp ketem atadan altın gomuz albasam mınasagan altın dep moğul jerin jaltıratıp ataylapmaga jasagan andamınday bolgon ata kem tarttırmösün kolumuz baktığımız kamışınday esil soğatan bolumuz argaçandan Allah oldu açık bolsun yolumuz kadırlap barkap gitmesem andan akındık bolur şorumuz mınday bolgon atalar ömür barına birdey berinet mınan oğul aytkan gelmesteysin bir o karlık degen argimge nasip etpey tuğanın etmese takır jetpeysin oşonduktan gelgine jetse de başın bolupka aksakallardın hiç kaçan urmatты onu unutma mınday bolgon atalar argaçandan olukta amına sıylap tursan garısın süylөгөндө сөздөрүнө şekeri менен dağısın altınday bolgon atamdın alatoň eli tanısın handanan elimdi mına barısın bir nersege çakıram kalın eldin atынан üylönüp жатса balası Kudayım bergen baktı da baktılуу bolsun uğulu da baktılуу bolsun kızı da men aytkan kepken o mendep mamаты valin akama kalaga tuura koldu çapkılar benim aylanayına kakem kalarım oşul Kudaydan men aytıvötün bu jaydan 2 jılın üyüңüzde beşik bolsun ılayım beşiginiz tügünde de keşik bolsun ılayım keşigindin içinde tügök bolsun ılayım tügöktünden içinde talçılıkтай sayılıp şimek bolsun ılayım şimek oşol tügöktü jaygılıp dursun dep aytam birok şimektin uçu momenti kayrılıp dursun dep aytam kayrılgan жерin alбетте komuzga salıp koşolsun kayrılgan жерге aynacık neberеңdin 2 jılı tığıp koysun çocuğusun oşunday bolsun ılayım alandıça canında kayrılsa da yenemiz canıma jakın gelgende ırdamaymiz negemiz 6 gündük ömürde ardaktay turgan atene düýnönүн bарын berseden altın gümüş gelseden almaşpay turgan atene bir keste balam jaşeyle enimenti üylöndü bunda çoň bir masele ah törögü çöň garaçı altınday bolgon geldimi törögü çöň gözüңdө jakşılaptың da sözüңdü törögü çö sendeydi janыңda turgan eneni 9 ay on kolop kursagında götürgün törölgün soň bapestep da kuçagında götürgün tarbiyalap eköňdü altınday bolgon atening kömüň kılmay götündü kuwansa koşo kuwanır uğrusa koşo götürgün bolboso gül sarı menen kayrınsa ballarının egerdim o ütüse bilege enelerdin oylonsoň o üteken jüröge bar bolup bala baktına solubasın gülöge hamanından enenin beyiş bolot emespe hala kança boludop koy sıylamasam bu ömürge iş bolot emespe Alemin aynazikdey suluğunu tarbiyalap törögün ak beşike bölögün güyögö çıktı kızım de kuvanıp kapitalga jölögün süyün degen apagız gül saraday apagız bar bolup bala baktına uzak bir ömür jaşagız Kuday bergen kudalar jakşılıktan uşunday kaplaşkandan bolgola ыйманы зат ортодо да сакташкандан болгола ыйманы зат ортодо сакташкандан болгола бири-бириңди өйлөдө да бапташкандан болгола пендесине кошулуп периштелер чогулуп көк асманда силерди макташкандан болгола мен айткан кепкен о мендеп сүйүм менен гүл сара куда менен куда мыйга гана колуңду чаап койгула Jakın geldi da oygulda jomarttık adilgi da mına sultandık kadam bastınız çoğulganmından ildi da oban ayna ziktey suluğuna otma jakın ış güyöt enege jakın kız güyöt kızı da duyen sonun bir çetinen iç güyöt gül saraday apamdı kılgan sol engegin taktay turgan uçurum gerek bolsa kosmoslu
çeyin maktay turganı çorum Gül sarıda içinene suyun atan bir yakta Hırda baksam gül sarı suyu gönlünüz kayakta Gelbe koyup gül sarı olduramı tiyakta Aylanayın gül sarı kayda kaldı baksız mı Bugünkü toydunuz göçü sakınıp gelgen cansız mı Aylanayın gül sarı hırda baksam ellege Beni göster geldiğini cevap basa bir özünden yok kılıp derineyle Aylanayın gül sarı bugün bana koyundu Suyup gelgen ekensin oyununa güye çıktı kızımdır Öpkün kışıp kışıldak büyük gelgen ekensin Niye kışlı çatındı boyavanı var kaka tüyüp gelgen ekensin Aylanayın gül sarı hırda baksam bir yakta Gelirse bana gül sarı cüretini tiyakta Aylanayın gül sarı girdim ağa gelmesin İşin düzsünü layın Git baradır canım doldu kışın düzsünü layın Doğduma kalbele karnına kısma sarkele Gül sarı geçim geldi da O yedim oy bulda muvanıçka bildi da Kuvanıç bakmayın boynuna Altından sirkiçka takıp moynuna Aylanayın necemde sultanıp karap koyğuna Oy sultanıpın dippigendir Katurak oldu çapkına Gül sarıga koşuşup mende kızımdı güyövedim endegendir Aylanayın gül sarang emin aynazik dey kızınız Halbette kızınız boldu sizdin da Bugünkü toyun ötkünsün kızınız boldu bizdin da Aleme keldi bektey balanız Bulda sizdin gözünüz kınağı menen karanız Bata verip yaşlarga törünüzden uşunday uzak bir ömür yaşanır Akamız menen biri bolup karmaşkan uçulu bolunlar Üzülmesini layım kaygımın azap başında Bütülmesini layım vakitinde buyursa Gelir gecilde veren uyumurda kucakta bütün dösünü layım Zaman sözün gözlerden saklasın özü kudayım Alakan çağ koy zaman men aytkan ketken o mende bosol kağız kızım kudayım Sevim aylanayın kendime Sakada sözüm aytarım Evi sözümdü caksım aykakın Oy can kolu ka kolumdun iki caş Kayamagan bolgula Apeneden üçlerse Cılozumsak köşögün Cılozumsak tamagın Cılozumsak mamilendin ayamagan bolgula Cetse de başın bulupka Yerezige cetkirip Kaygımının getkirip Tarbiyala östürgün ekon apenendin unutma Öbürün ötüp getkice o düğünü göster jetkice Apam benim apam dep bana 4 kişinin olukta Argaçamdan alarga Karacanın kartırıp kıynagandan bolgula Apeninden dövletinde kıymagandan bolgula Kuday vergen baylığın apam benim apama dep cinagandan bolgula Anandağı ekönde şıvıra verden gevoktum Bilesindi keldi ve dostlarımdan ne noktum Ayna zikti Instagram'da tav algan devoktum Sıyıkmanı ayna zikti çağ algan devoktum Oy sıyıkmanı ayna zikti Instagram'dan süretin görüp çağ algan devoktum Aynamayın geldi kalkosuna ben ne baktım Karan ölügüp durgan zamanda Instagram'da uşunday koldan elmasan camanda O sonduktan oy yaşkandan sözümdü yaşım okula Oy keldi bekten cüksün degender andan alakan çağ koygula Instagram'dan tanışkan suyu degen koymuna Instagram'dan tanışkan suyu degen koymuna Jakşı bile koymuna Aylanayın geldilik 2 yıl burada görüştüm Anda da seni benim bir tuğan ini olup Karacı batanın atandan al dilim Anda maktanı alıp sen bana tiko beni al dilim Bugün varsa büyüğü tikomda çok eken Adırsı oy buna ki tikom yok da büyüğünde giyet tanın alıpsın Bana tikomu satı vurduna Jiguli semirkanı tikanın alıpsın Bulda bulsun aldıgan ötkönlüktün belgesi Tiko satı öydüğün ötkönlüktün belgesi Görüsünü uşunday olmam geldidik Baktılı olsun boldu dip Çalatkandan kuralar Oy ölür güçlü bulmanın atasına Tıkkanda pirsa büyüdü kurallar Uşunday olmam geldidik Hamdanın atanın oğlum atası Oy muhtaç olmam da pilgile Pilgile kalar bergile Erken kış gelim ata düğün örgü geldidik Peçka catasın Hamdana geldidik Uşunday Dak köpüstün kolunlar El içinden uşunday En baktılı bolunlar Kuday oldu valgasan Açık olsun yolunlar Anamdan aynacık sana aytarım Sözümdü yaşım aytarım Kendilekten büyündü Cüley turgan gelin bol Kızmak desen aytırmay Cüley turgan gelin bol Çok degin de ceytim ana Törey turgan gelin bol Akdeşiden al değilim Böyle turgan gelin bol Yeşiginde kakıldım Kapmagandan bolgunum Tamadan 3 geceyi muhtay verdiğin işin begin Tamadan 3 geceyi uykusırap yapmagandan bolgunum Aylanayın tamadan İlk başında
süylesem, kulak saldım sakanda, süyle bana özümce, apasına gibi ayttın. Üç köçeyin üçüncü sıra vuruşmayıştı deyip ayttın. Ova, aytkan gepke makul der, kansedağı gömmöksün. Eğer de sen ayam bulganda üç köçeyin yoktağında kızı kılıp görmöksün. Koşunduktan da bir sıralarını vermeydir. Kansedağı ey aynazik. Oy, mına tamadağa taptakırı işembegim goldoğa. Üç köçeyi noktasam kayninem süylem ötkende boyloğa. Kansedağın uşunday bargan jerdin aynadı. Baktılığı kılgan gelin bol. Süylem kurup saltanat taktılığı kılgan gelin bol. Kaynenengdi maktap bir tügölgöden oğuzunda okuyası bolugur. Kaynenengdin istere kopyası bolugur. En birinci baktılığı olum desen sen. En birinci canımda kaynensa da yenimdin kupulu da tuludur. Aylanayın tamada gelin başkasın üç köçeyi muhtatma. Oy gelindirdin orduna kaynenesi meşike cumuş için çurkatma. Kansedağı ertelek mına gelindir uğa durgan bolguna, jakşılığa komşularga çuga durgan bolguna. Kaynene jana kep aytты, ukpadığına rukkuna kaykalamaydan men aytты. Komşulardın kelinderine okşoson boldu dep aytты. Ova sözler unaktan koşun eken, men baykaşımca koşnulardın kelinderi moşun eken. Andana kelindirdim komşulardın gömülün açatırgan bolgunum. Komşulardın kelininin aynası bir saat eride turvalıp komşulardın yeşigine de su çaçatırgan bolgunum. Hayır oşettim yürüp gerekte komşulardın oşettim kopuluna tolgunum. Halini canatan berin hırmenin cürükten çıkan sırmenin elimdim barın joktodum. Karap dursas kayrın sapakkanca somakça toptodum. Oy uşunun barın joktodum. Emi büt barın emin alayın aynan ayna takem karap dursun ağayın. Kançan aldım bilalbayım. Oy karap dursam karasam uşun çanakça paydaken. Men bir özün alayın bunu cüssün maydaken. Mayda olup dursa da yumasaga paydaken. Çöntөгünü salasın ankeni moğul akça menike. Живой стойка bolgalıp cüssün çınıdın akça senike. Aleme moğul turgan akçanı karap dursan ağayın. Bunu kansedağı maydaken. Mayda olup dursa da benzinime paydaken. Elimdim barın joktodum uşun çanakça toptodum. Ele hayrın samapam geliniz. Men jaka gömül beriniz. Emne kılat ekensiz pangalıp tura deriniz. Moğunu kolgun alınız. Çöntөгümüzgö salınız. Gelerki çılı buyursa pazardı göstöy barınız. Neverini bolganda akın bergen akça dep buyursa komplek kiyim alınız. Uçurda gömülümüz koşak koyun. Baktılığı olsun balam der cilgesine tak koyun. Egirden erkek oldu olsanız kanday koyun de oydum boy. Nemirindi bismillah de vatan İdris de vak koyun. Hamdamıza kavermeyi sözümde, görüşöte vermeyi özümdü. Uşunu menen toktoyun. Kalgan kapkan getirdi gelir gecemi buyursa çendek koydu koş koyun. Ansız dele ırdasam akındarda çırgasam tügön bögön sözdür köp. Kaçan bütöp degensin ulan kolu kantırak bunu da çaman görgün gözdürdüm. Hamdamışım benim dol dene oy arka tartam jol dene. Ansız dele bir yakta antar uçu tamada. Buldan ilim bolot bir rahmatlı rahımın saganda. Haleli keldi bektim dostları moğul jerdi karasam kuvanıştı boşkona. Oy altınday olgun dostlarım amansın bıgandaysın. Oy dostlarım gün içinden 98'lerdim bir özü. Noruz degen balaken al birinci üylenip uze kampiri var çaleken. Haydamayın Noruz dek faydalardı varsınlar. Oy Noruz degen balalar fayda kaldı görünbötçe dostlarından bölünböt. Oy meni aytıp koydu de yüreğimin içinden jığılıp kalgan oksoysun. Jer tüylönüp kadınga tutulup kalıp yüreğin sıkılıp kalgan oksoysun. Aylanayın Noruz be hırdamatsam karaçı. Yüylönden süçerdeysin. Seni maktavat ırgasam
çarpsam 100 som alıp gelmeysin. Oy anana, Karaçı çiğir joldun üyledim, saldır bilgen okşoysun, üylenmeyi atıp kampırgen aldır bilgen okşoysun. Aynen doğrusu, aman sen geldin de, Hansedağı Karaçı 100 som desem akırın 100 som akta verdin de, bunda batsam Noğruz'um Comart'ta verdin de, hırda batsam Noğruz'um Guanı özünçe kaldın da, boy özüm bergen sıvança geril be, mağa vergen 100 somdu canında dostun aldın da. Kamaşamay kamal vette gül sekena degenim, eskerip mına Noğruz'du jür sekena degenim, süygönüm oşol aynazik sana jetem de, üylenim alıp getem de, kança jolum oğluktun, men bilgenden geldin, kança dostum kızganıp, kançasından doğruştun, hemimindir Karaçı, boydokluktan tutulup, Noğruz'dan okşop tutulup, canımdanın aynasıyla kol baylanıp tutulup, şoldunun biri bulursun. Kalseda başına vakit bak konsun, o karmaşkan olum cüp olsun, boyluk bezdesin dağı, Noğruz dostum okşoşup, akçanın amcamın çaçak selengini, bu kaldırın kut olsun. Hamza 98 ayakta, mensilerdi kutlukta vatan bir yakta, oy dostum ardı kutlukta, hakurat kolum çappasan dostlarına bir yakta. Sözün yolunday, tında sakar sonunday, toyuna gelip kurganlar, çindilden batasınganlar, silerdinden yüzünde korotolu koyu olsun, uğuluyla kız vergile bağırınarda toyu olsun, toy olup çatkan gezinden o şol günü geçinde, tamada menen özümde, çerez mama tuvalima pamar kulu çakıra turgan oyum olsun, handana gel uçunday, koyunlar dağırdayla, birgelikte bir olup, oynap çırgayla, handana bilimlikten ıntımak dost olup bir geçir öyle, hakkında gömül durgandır, unçuk baygarap durgandır, hakkı gündü ömürde korumasın cürölüm. Kol çallar deyip de sarağız, sakın ağız. Daha bir jol İdris ağızga bir batıraq kol çağırmanızdır. İdris ağam getdi mi? Getirek mi? Getirek mi? Buna oğlu iştireygan düzec. Akıl gündüğünde akıl kaldıraya başladı. 100 som olganda tip dur berdi mi? Tamaşa. Rahmat. Yeme, söz keseyen olaylı tuğanlar aldığınızlarına tamak tartıldı. Men bu çanğa 2 yaşta 3. adeden sol kalgan ökül ata ökülen eşli sözge çakırayın. Öküm olsa batırak çıkışınızdan hareket kılınızlar. Ökül atası Abdullah Zizagalı sana şunda ne Elmira ökülene gelmişler. Ökül ata ökülene. Ana sözge çıkınızlar. İki yaştan ökül atası, ökülenesi kim oldu ekan desеңиздер bana kemenin артында турат. Biraz тыныштаныңыздар, көңіліңіздерді бұрыңыздар. Сөзді ökül atабыз Abdulaziz ağamыз söz başlayın. Assalamu alaikum. Hoş gelipsizler memnunlar. Aka cemiye gelmişim, toyunlar kutlu olsun. Şunca çakırıp baş vermektasına, şu yerlilerine baş girmekte, bu da buyursam şu sizlerle kavga kelim olsun, kelim yemez kız olsun edildik. Arda işte sizlerin böyle olmanızda biliyorum. Hem getire, dinledik, verdim, şu videonu koymaklarına tutarız sizlerle. Uzun ömür Kırgızistan'ın aldığı büyük restoran olup
Şu halkımızın köçünün altında үй bürосынан екі жақты жиналған сыйлуу урмат үй бürөдөн болды. Кыздар менен урматтуу Акбегим күбөлөрү, ушул биздин өкүл бала өкүлүбүздүн тоюна мен калым Аллахым ушул 2 жашка бак берсин, бала берсин, байлык берсин, иштерине дайыма ийгиликтер ээрчип жүрсүн. Ушул биздин кыргыз жектин эң алдыңкы эл суктанган үй бүлөлөрүнүн болсун ушул 2 жаш. Бактылуу болгула. Өкіліне 2 жашқа никешеге тапшырсын, 2 жаш бір үйін арнасын. Қол шалдырсақ болады тұғандар ғана. Мен көрген емес, маған ушундай айтып алышат. Илгери өкүліне 2 жашқа никешеге тапшырып жатқанда, тойға келген қонақтар той болчак экен. Республикасында дагы бир үй бүлө пайда болду. Бул үй бүлө туганы Келдибек жана Айназек. Рахмат. Өкүліне 2 жашка нерселерге сүрөткө түшүңүздөр, андан кийин орун алыңыздар. Ана ол оң жакта кызычуу кылып аткандар, бир аз тынчтангыла. Ордуктардан орун алыңыздар. Азыр мен 3 жамаатты чакырам, ошол 3 жамааттардан барыңыздарды жарым сааттап тынуугандарга чакырам. Ага чейин сабыр кылып тамагыңыздар таттуу болсун. Мен сөзгө дейин баштайм. Сөз кезегине чыгып келаткан ар бир жамаат бийлегенче чыксаңыздар, той элердин атынан белек берет туугандар. Андыктан мен бул жака Келдибектин жалпы ата туугандарын, ата журт жамаатын чакырам. Мамат Али агама тууганмын деген баардыгын чакырам туугандар. Абдулазиз агабыз, Абдыкар, Мадин агабыз жана ошондой эле Абдымталип агаларыбыз баштаган жалпы ата журт эжелер агалар. Кана келиңиздер. Бийлегенче чыгабыз. Эжелер берек аласыздар. Ата журт. Музыканы копканда böyle ежен биледі. Көңіліңіздерді бұрып, назар салғыла, құттықтау сөзгө Келдибек мырзанын ата журт жамааты сөзгө чыгылдырат. Бираздан кийин сиздер дагы сөзгө чыгасыздар. Сүйлөп атканда адам укпай калса бир аз капа болуп каласыздар. Андыктан келиңиздер, тынчтанып алыңыздар. Құттықтау сөздү Келдибектин ата журтунан улуулап сөз баштайбыз. Кимизден баштайбыз агайлар? Урматтуу Келдибек, Айназек, силерге кааларыңыз узун өмүр, чең ден соолук, ар дайым ошо жакшылыктарды каалайбыз. Бактылуу болгула, ар дайым тынч болгула, аман болгула, ата энени сыйлаган жакшы жаштардан болуп чоңойгула. Алдыңарды, бала басатыңарды мал басып, келечекте атактуу адамдардан болуп чоңойушуңарга мен тилектешмин. Бактылуу болгула. Айтқаныңыз келсін, эми эжелерибизден, апаларыбыздан келиңиз апа. Куш келдиңер меймандар. Ушу Келдибектин үйлөрүнүн тоюна. Ар бир ата эне бала чоңойгондо милдет максат коет алдына.
балам үйлесем, қызым шығарсам деп. Şu maksatına жетіп, бүгін akam менен жеңем баласының үйлесу тойында отырамыз. Жеңеміне, akамның ece balası. Erdek'tin toyunda, Erdek'tin toyu kut bolsun. Ömrümüz baktılı oldular, kardeşler olmadı, hiç ortaya bulmasın. Densoğlular çoğun bolsun, ömrümüz uzun bolsun. Kaynaklara yakşı kızlar kalan gelinlerden bolsun. Dayın baktılı oldular, sonlar açık bolsun, densoğlular çoğun bolsun. Айтқансыздар келсін. Атажұрт қалғанымыз қошылалы, içimizden niyet қылып қосақ бола береді. Атажұрт сөзді қысқаны сұралалы. Той едерін құттықтан ойын орын аласыз. Сіздерге рахмат, ағалар ежелдер. Мен сұрау берем. Кім қолы көтеріп тура жооп берсе белек аласыздар. Қолы көтеріп жооп беріңіз, не? Сұрауын уғалегілі қолы көтеріңіздер. Сұрау кетті. Топос күші қылмайтын тұрауыз, а? Не? Не? Амала. Мамала? Көйеже. Аюның баласын не дейді анда? Kim bilir? Topozun balasını kırmızıdan nereye? Kim ayıttı? Yok. Haydi. Alades, oradan dur. Molcu git, oradan dur. Molcu git, bir matrok kol şampiyonlar doğanda. Dostum, Joe Kurames, otur abi. Torampay, özünüz Torampay atan. Жоғын мен өзім айтам, жаштар. Жоғын өзім айтам. Ертең бірсі күні бір тойға барсаңыздар, бір тамада жігіт ұшыл сұраны берсе, жоғын айтып белек алсаңыздар болады. Жоғын ұғалғылады оғандар, жоғын ондай. Топоздың баласын қырғыздар ойланып, аттаппай қалып, жөніле топоздың баласы таппай қалып. Тапат. Бүгінгі тойды туғандар. Екі тамада алдырауыз туғандар. Азыр жаматты менен шакертем, менен инем сөзгі чақырат, батырақ шыққан әрекет қылыңыздар. Екі жаматтан кейін антырақ көресіз. Рахмат. Келіңіздер туғандарды біз антырқап қалып отырмыз баштар елі. Мен бұл жаққа қызыңыз Айназыр қызыңыздың Атажұрт, Тағажұрт жаматын біргелікті шақырайын туғандар. Атажұрт жаматын баштап келген Айтали аға, Шерғазы аға келіңіздер. Құда-құдағылар аны менен қошы Тағажұрт жаматы Абдықадыр аға келіңіздер. Атажұрт, Тағажұрт жаматы келіңіздер. Қалы тілеге. Келіңіздер, кем билесе өзгөчө белектер бар той иелеріне. Келіңіздер, құдалар билеп чалыс. Toy senin neresine top jigitler aşıktır. Hayratı şakındaşık bir bolbondo. Келіңіздер, ақырдан Атажұрт жаматынан баштайды. Атажұрт жаматы қайта тұрасыз, келіңіз аға. Саламалейкум, құрметті қонақтар. Бізде де қызылыз Айназырды тұрмысқа тауып, негізінен бақылы болсын, барған жерін сыйлап, жақсы аталған келіндермен болып отыр. Құдай тағала ұшыларға бақ берсін, көлігі бір болып, өмір бойы бірін сыйлаған, жана айыл сыйлаған, бір тоғандар сыйлаған, барлығын сыйлаған жақсы жастардан. Атаңды сынып жаман деген сөз ұғызбай,
Sizlerge жақсы деген сөздерге дайын қаршыды. Анан сіздерге дагы Кудайга айта турган жүрсүз. Кызды сіздерге тапшырдым, сіздерге Кудайга тапшырдым. Жақсы карагыз. Келіңіздер, энелерде бар, келіңіз енеке. Kaynadık, diyorlar, dökümür, baktık olgula, olgula, tımaktı olgula, önüsken jakşı üyüle olgula, bana çakalı olgula, yengirde tımak olsun, güçlü olsun, neresi olsun, baktık olgula, ömrümür uzun olsun. Rahmat, kelingizler, havatını kelingizler eneke. Kelingiz. Şuradan söyleyiniz, şuradan söyleyiniz. Buna avalagan mıktı. Kuduz menen diyorlar, baktık olsun. Zaman olsun, zaman o zaman olsun. Kusara, suyun, bakın, vakarlıkların çayını içtiler. Devre suyuyla yapılmış iş koyuyorsun. Şu baranlarından bakaydı, aldığımda jakşı gelin dedim var. Bir yola sizlerge nasıl? Rahmat eneke, rahmat aytmanız gelsin. Demi akırından tuğanlarım tağacık cemaatına başlayla. Keliniz. Kimizle başlayız tağacık cemaatı? Kimiz? Tağacık cemaatı. Kimiz? Kimiz ağa? Benim bu dedi, yoldan, okul, körükle baktılı oldular. Astırma balavasın, artık mal basın, ömür görüzüm olsun, korklarının sevmez. Rahmat. Bu tağacık cemaatında, bu atacık cemaatı geçirinizde. Kimiz? Tağacık cemaatına kimle başlayız ağa? Men dagı aşırı etip olandan keyin tanып жүрсөм сен кезден болом. Men dagı savaşalım bir kezdегі кычыраган күйөө болуп отурмун. Азыр жeel болуп калдым. Sen dagı layым эле ошо бүгүн мынакей сүйүндү өзүң кубанып, максатына жетип, кызым берип, дагы бир уулду болуп отурат. Экөөңөр бактылуу болуп, экөөңөр ынтымак болсоңор, ушул жерде отурган эл кол кошуна демекчи бардыгы жанагы тамада айтып кеткен, башкалар айтып кеткен кайнене дегендер силерде эч нерсе да кыла албайт. Абысын, күндөш, башка дегендер дагы вообще эч нерсе кыла албайт. Экөөңөр негизги бактылуу болгула, дайыма алда максатыңарга жеткиле. Эмне жыл Кудай кааласа, алдын үйүңөрдүн жанында ушундай көбөйүп чогулуп, силердин паланчанын сүйүнгөн кызы, сүйүндүн баласы, уулу болуптур же болсо кыздуу болуптур деп жакшы тилек менен жакшы ак бата берейин деп ылайым эле. Жетпегендер, келе албай калгандар, кейип келгендер өтө кубанычта болуп, өтө бактылуу болуп кетсин. Силер дагы келечекте бактылуу болушкандай болууга. Үч журттун ардын сыйларга бүгүн аябай бактылуусуңар. Дагы бир журт кошуп отурасың силерге, кайын журт деген. Кайын журтту да, ата журтту да, тага журтту да бардыгын сыйлаган бирдей көргөн уулдардан, кыздардан болгула. Баланчанын кызы, баланчанын уулу ушундай болсо экен, ар ким арзу болгон болсун. Rahmat ağa aytkanınız gelsin. Gelingizler, kalganlarınız kala tileke barı. Kalganlarınız koşularsa, koşularınız geliniz işte. Eki yaşlar patkalayın, jakanlar açı olsun, jamanlar karşı olsun, törüңөрдө бак кайнасын, эшеңерде булбул сайрасын, Кудайдын ушунун насып келип Кудайдын буйрук насипине халал болуп, Кудайдын бактылуу болуп, Алла силерди колдосын. Rahmat, kalganlarınız koşularsa, böyle geceleri toy yerine tapşırağız. Gelingizler. Rahmat. Ben daha bir suroo berem. Көңүл буруңуздар. Çoğun belek berem onday. Komplekt. Бирок бул суроону Келдибектин тага журтуна берем. Каерде отурат Келдибектин тага журту? Каерде отурат Келдибектин тага журту? Кана, кол көтөрүңүздөр. Көтөрүңүздөр. Кол көтөрбөйдү. Ой, Келдибектин тага журту ким?
Tağa jurtlar. Ya kol ko'tarib bile deyin. Kol ko'tarib bile. Düşürmey durumuzlar hem. Ko'tarib durumuzlar. Suroni o'qila. Suro. Sizler toy kılganda toyumuzlarga Mamatali'ni ağam bilen Kayrin Sejan barau. Bara ejeler sarpay al barau. Arpa koşmay bir ağa. Belet ha. Oşanı tez çıkıp kaytarıp bersin de жүргүздөр. Akılağız, Maksat, Nurlan, Marat, Gülbarçın, Jana ошондойлор Nur Mamat, ağalarыбыз, эжелерибиz. Келесиңер. Biraz sağır kıldırmışlar. Oşul menin артында тұрған жаматтан кейін бардыңыздарды жарым саттық тынуға антырanga чакырабызга чейин сауыр болуп тургула. Бардыңыз чыктыкпы? Эч ким калмадыбы? Эми көңүлүңүздөрдү буруңуздар каалоо тилек Tağa журттан улуулап экиле гана киши сүйлөп калганыбыз кошулабыз. Дейбизби? Эне менен баштайбыз. Эне келиңиз. Şu Aktoy'un gölleri geldik ekmeğinin aynı diktin şu toyları kutlu olsun, vaktilu olsun, bana çakalı olur, önü ösür. Şu kaynata silagan deşlerden bakın, yerlerini silagan en vaktilu deşlerden, ömürler uzun olsun, yolu çizir, yoldaşı kıdır olsun. Aytkanınız gelsin abi, bir beleklerin nişan bergin. Ene, buna belek sizge, жаңырдан бекініп жүрөсү макул ба? Рахмат. Дагы бирөөбүз. Кимиз агаларыбыздан. Саламатсыздарбы, урматтуу алыс жакындан келген меймандар. Бүгүнкү 2 жаштын үйлөрүнүн үпөт тоюна куш келипсиздер. 2 жашка дүйнөдөгү бардык жаштыктарды каалайбыз. Кармашкан колдору үзүлбөсүн. Ата-энени сыйлаган, ата-энеге күйүмдүү жаштардан болушуна тағаларынын атынан биз каалап кетебиз. Her daim жолу ачык болсун, пешенеси жарык болсун. Кудай колдогон, Кудай сыйлаган, жана ошол жакта ушул туугандарын сыйлаган булдардан жана келиндерден болушуна биз каалап кетебиз. Рахмат. Калганыбыз кошулалы. Бирок туруп турабыз. Эже келсеңиз сиз. Коркпоң, эчтеке болбойт. Атыңыз ким? Камила. Камила эже, төрдө отурган 2 жаш сыйлайсызбы? Сыйлайсыз. Той элерин сыйлайсызбы? Адамдардан 2 жашты той элерин сыйласаңыз, ушунча элдин көзүчө пакеттен чыгарбай тапшыра аласызбы? Тапшыра аласыз. Кана басыңыз. Пакет боюнча бериңиз. Калганыбызды чыгарбай тапшырабыз, эжелер. Рахмат. Mana 2 жашты куттуктап аткан эжелер. Келиңиздер. Колун эле карматып коюңуздар, калпакты эжелер. Мен 2 жашты алып чыктым да. 2 жашты кыйнап, келинибизди карап күлөбүз. Рахмат. Эми бардыгыбыз көңүл бурабыз.
2 жаш емдigi жылы уулдуу болsun деп ниет кылгандар барбы? Оң колду көтөрөлүчү гана. Уулдуу болsun дегендер. Эми кыздуу болsun дегендер сол колду көтөрөбүз. Эгиз болsun дегендер барбы? Мына ол кол көтөргөндөр бардыгыбыз ниет кылгандар көтөрдүк. Туурабы? Кыздын алдына тизилебиз. Кыздуу дегендер келиндин алдына, амайлы, эгиз дегендер менин алдыма тизилебиз. Кана 1, 2, 3, поехали. Кана кол көтөргөндөр чыгабыз. Чыга, дейдилер. Мына ол ортого чыккандар бардыгы ниет кылгандар чыкты. 2 жаштын тойуна ойногону, бийлегени, жыргаганы чыкты туугандар. Ама ортого чыкпай мондай отургандар болсо, 2 жаштын тойуна курсагын тойгузганы келген, Шамаша. Бардыгыбыз ортого чыгабыз туугандар. Аталар, апалар ортого чыгып бийлейле. Биринчи антракты Чачкейжиге штайт туугандар. Кана бардыгыздар ортого бийге, Чачкейжигебиз антракты баштайт. Поехали деп турат. Чоң рахмат, 2 жаштуу балдар керемет видеобуздун шаңды бийлейбиз. Бардыгыздарды ортого бийге
göz oldu. Ana evi tobanlar beyli olan tağız kana sekirip beyleyle kana bayya kana. Oldu bir kodur tobanlar. Yeki yaş vaklı olsun evler bir bakır koymuştur sana.
Anamız Dağılışa Makkabereyni sizler için adatın var gülüp koymayı çağırmasa tartılmayız. Şahilemeyge qalız, qatırak oluşa Afganistar doğanlar. Rafat. Tilde beyçimizler o 8. beyimine Afganistan'a merin beyçiler doğar.
bölükte açabız tuğanlar. Mağnayı jakşılar olsa katırak kol çalыңızlar. Ekinci bölükte açabız. Kol çalыңlar. Menin malayım jakşı men toy bütçökті biyleyim деген insanlar olsa kana katırak kol çalыңızlar çıkarayım. Rahmat. Sizler biyle atқанда мен ескертіп айтқам, жақсы бийлегендерге белектер бар. Мен өзім айланып жазып аламын деп тұрғандар. Сіздер биyle атқанда мен жазып алдым. Азыр аты аталған ағаларымыз, ежелеріміз ордуздан тұрып, бийлеп шығабыздағы қолымдағы белекті алған әрекет қылабыз. Бірінші жақсы бийлеген ежеміз. Айназиктен ежелерінен ырыс деген ежем бар ба? Қана ырыс еже қаяқтасыз? Ырыс ежеген сіз беде? Қана бийлеп шығыңыз. Туғандар қол шауып қолдап тұрыңыз. Ырыс еже бере қаласыз. Қана поехали. Қол шауып тұрыңыз ежелізге. Ejem, ayaqdan chiqib kelayotganda ancha biylab aytgan, tegib kelayotgan. Padarkani ko'rdingmi? Mana. Tamasha ejem, mana belakni olasiz. Qo'l shoqingizlar ejemizga. Rahmat, bo'ldi. Keyingi yaxshi biylagan ejemiz. Bu Keldibek Mirzaning ejelaridan Gulbarchin degan ejem bor-ku, Gulbarchin ejem. Mana. Gulbarchin. Gulbarchin kim? Mana Gulbarchin. Siz mi? O'sha turib. Biylab chiqasiz. Gulbarchin. Rahmat. Jana soni biledik. Svet o'chgandan yaxshi bilaysiz. Keyingi davom etishimiz bor. Aylanishlikning ejalaridan bu ejam o'ta soni biladi tuyg'anlar. O'shanday bilib chiqingiz ejaga. Salomat degan ejam bormi? Salomat ejagim. Voy, sakush! Turmaydi. Salomat ejam. Ana ketdi. O'shandan sirtqa chiqib ketgan bo'ldi. Mana beleksizga chiqgan. Rahmat. Qo'l chaqiringizlar ejazizga tuyg'anlar. Bordi bilan og'alari soni biladi tuyg'anlar. Biroq birilag'am o'ta soni. Tatsani titdi tuyg'anlar. Bu Keldibekning og'alaridan Almaz degan og'amni chaqirayın. Almaz og'a qayersiz? Almaz ağam özüme o'xshash qop-qora ekan. Yigitning qara to'g'risi, qizlarning jiroq o'risi deb qo'ydi. Hozir og'a, ikko'z cho'g'i biylaysiz. Sekrib biylaysiz janag'inday. Sizning biyingizda o'lgan tuğanlar o'rnidan turib olib qo'yish kerak-da. Ishingiz o'shanda biylaysiz, ha? 1-2-3 rock and roll. Qo'l chaqirasiz. Qana, poyaqli, ketdi. Akam to'xtatmasam boshlanib ketadi.
Bolşa apamızlar ağamına bilet sizge rahmat sona bilediniz. Eme bardınızlar ortaga çıkıp biylep atsanızlar bir ejem sırtkanak çıkkan жоқ туғандар. Бийге дағы çıkkan жоқ. Свет өскенде отырып алып құрсақ тойғызған ежеме белек берем туғандар. O ejem dağılı cevap adı. Atınız kim baba? Asılgan. Tamak çekenge desem, atınız kim desem uyalay asılgan dedi. Aba, belek aldınız elimine stol, narkı stol, bardığın ciyi verdin aba. Şamasa. Тамаша, тарыстың әні бар тамаша туғандар. Мінекі алдыңыздарға манты тамағы тартылды, тамағыңыздар қатты болсын деді дағы. Біз бат-баттан сөз кезеген олайыз туғандар. Анан 2 жаштан өкіл ата өкіл енесін атындағы өте чоң белектер келген туғандар. Мінекі Киржаевич келді, пилисос келді, анан қымбат баулу үтік келді туғандар. Анан конкурсқа шығам дегендер болса даярданыңыздар. Біраздан кейін конкурс қылам. Мен азыр батырақ жаматты шақырам туғандар. Мен бұл жаққа Маматан аға менен Қайрын Сежекемнің Құда сөк жаматтан сөзге шақырасыз. Құда сөктен бұрыл талай ағалар зежелеріз. Қана Құда сөк сөзге шығасыз. Келіңдер, Маматауы ағалардың Қайрын Сежесінің Құда Bir hakkını veresen olsun, bir kuran olsun, veresen olsun. Vaktini olsun. Vakti ödün, kuranlar kuş gelip size. Bugün kendi işlerine gidelim. Ömür var, uzun olsun. Dayın genç kapıda olsun. Başkan olsun, geçen. Böyle olsun, vaktini olsun. Келіңіздер, қалғандарыңыз қосыласыз. Келіңіздер, белек кечелер той еліне тапсырасыз.